ye ke tshepotše yeo e lokologilego ke mokgwa wo komiti ye e diretšwego go sepetša mošomo ka gona. Komiti ye e hlomilwe ka morago ga gore DA e dire dingangišano tša go hloka kholofelo go mošireletši wa setšhaba. Morago ga moo komiti e ile ya hloma melao yeo go yona go ka tlošwago makala a senyane a thekgo ya molaotheo. Le ge go le bjalo, Mukhwebana o ile a palelwa ke go thibela go tsentšhwa tirišong ga melao yeo ka tšhomišo ya kgorotsheko. Ga bjale go hlotla sephetho sa go tlošwa ga gagwe ka la gore a seelane le molaotheo ge e le kahlolo e sa beilwe lefateng. In line with the principle of fairness, is it correct for us to proceed with this process while the public protector has made an application to court trying to establish the constitutionality of this committee and the rules as it were? If there is a matter before court and you start this process, what happens if the public protector is successful in the matter that she has before the court? Ge le parlamente e sa ikeme ka la gore melao yeo e elana le molaotheo. The legal position is that the rules are constitutional until and unless determined otherwise by a competent court. The attempt to interdict the process was unsuccessful, and that is where we currently stand. Parlamente e re ditheletšo tšeo di ya go dumelela palo yeo e itšego ya maloko a setšhaba, gomme bao ba nalago dintlha tšeo di kwagalago ke bona bao ba yago go dumelelwa go tšea karolo. Ka go le lengwe, Mukhwebana o ya go dumelelwa go ntšha maikutlo a gagwe pegong ye pele ga ge e ka lokollwa. Komiti e re ya go šomiša banamodi ba ka gare le ditsebi go lebeledišiša pego yeo. It will be important to agree that you agree and accept option 3, which is the hybrid of those other options, where we've got a member-led but combined with both internal and external expertise. Komiti ya go kopana gape bekeng yeo e tlago.